Ана 18 майыс күні татам келешек еді. Біз оны сабақтан беклеп отырсақ, ақшамғашы бекледік. Жоқ, Самедін ақай айтты, сіздер татар балаларысызмы деді бізге. Едек, Қырымда бір дәне татар қалмады. Высылка еттілер деді. Bizim ne ayağımızda var, ne üstümüzde ırmamız var. Ana o kocalar koyuna kelgen son biz tilenmege kettik yakın koylarga. En büyüğümüz de 15-16 yaşında kalganları 8-9 yaşında da varlar. Ana kimi bere, kimi kuva alıp gelemiz balam. Aşamağa aş yok, jatmağa yer yok. İnsan korlukka dayana, kırlıkке dayanmay degen kartlarımızın sözü var. Qaytıp sağ kalğamız biz bilmeymen balam. Eşkim bizne acımay. Asret oldum koramtama, milletime, vetanıma. Eş bir vakit ıntılmay. 18 may. Mana selam aleyküm, men de keldim Allay. Atımның başın acımay, jibere berdim Allay. Atımның başın acımay, jibere berdim Allay.